Ujebang bijek, unyobang maog malong ane wek, tigale uyilang kol, ilong I. Emben ini iyemben busu ilolombi, abiti bor bakoba, engok lituba. Engera ilolombi abuhula bor bakoba, iyembel gwet. Ne ebot babugu gwesle bajob base ba umbomisi. Bor bakoba kiki ban yembel igwerbini bate hele ban la magwelel imben ilolombi ini enyule maliga ma ilolombi mayende limchari chai ndiba sebel kinyele kimalchal enyu bongle long yong ibakunde unlama obiselel gwong unlama be bang be gwong unlama salbi je gwong de unungol biselel gwong bije gwong maog mong be gwong nen kong isi John unogle murgada ngom anlal benjal unogo kile ayeb niki ni jislim bongo ala wel long in la mabok mam manson ne mamal kor masango ndi ten jamle moni enyu le bale un yong hega long kamalun unte hele borol engwi kon mbogol bon mo masamal e pamengwi kon mbogol bon mom jem ni misambo long kamalun ebe nungul karao coffee suit ikabisu long kamalun ebe nungul egwombini ndi iko naga money $1 kiki money $1 mengwe na be long kamalun John ibe bang money me franc CFA non naga ni imoni long cause $1 imoni minile franc CFA ngwan me be job ilong kamalun ngwan bon ba kamalun pa be gwelel inyu isom egwom mun kon bo ngong kigi nganda bon ba kamalun ba be ning mambay nde iningi biti son binile yaunde nile hala babe som benganda gwom bindul bakin balong hala we long kamalun ibe sorbi ibi bol min son ne bol mi ingil ndi ibol bot babe borol salbi ingin ni ibot babe borol ke inning biti son binile yaunde nile hala baka halbol yamba boro som biselel bin lul baken babilong bijek ni maog halan kobla le yingira long kamalun inungul kus inyu mbogor ko yara me franc CFA bon balong kamalun ban sombun kus baken balong inlel mbogor ko yara me franc CFA maloma konglu lama John unogle mone be jong bobot bai jambon ba ngwelen nye iyom nkoro ndi yamba edek yopi dela long kamalun in la nyore injel ini njel yala iyele long kamalun in la konde gwelen moni minile franc CFA ndingi moni ingwelana ikiri long kamalun kiki ihega ngomin angwelel tiger belesing halanyen burban la sombun kus biselel be bijek ikabisu murangwe sombun kus indol baken balong imonin mini de gwele franc CFA yon bangwelel ibale bo imoni mile franc CFA min kola bi murnunu anda be som yom indol baken balong inseng ingel ini yele bon balong kamalun baboro bang bitam ngoli ikabisu baboro kongo bambot ni su long ikabisu baboro jebijek bansal baboro nyomao malong ikabisu hala ambong de long kamalun iboro bana bi ingin
inyu o biselel gwe inyu bang be gwe le ila nungol biselel bini ibe bini bijek bini ni maog mana ni kongsi hanyen unla ni nok ni nebele le korma sangoli nuk itan ingi imbogol ingi msong tole ingi mwi ikabisu ndi unok le korma sango ni nuk itan ingi imbogol ingi mwi halan kobla le kakao kofi sut makube ikabisu binung la nganda tole imoni anlol inyunga yon inuk itan ingi mbogol yom epe injubuz moni ilong kamolun len yon iyetas le bong le sitima John bonge ban leba deminson ngomin ayasa ebot bansal ilongomin moni anene habi ikabisu yom di yi yoni le male manjari man lambe nsok halawe imut aningi le ambe mahula ndi asal ngimson an labe hol an labe pango an labe bakunde ikabisu hala yelilem inyu long inyu letin inyu ndabot ikabisu njel yona ba yele long ibang mon we inyu le kunde long nene ingira long in la bang mon we bi borle le kunde bi ingira long inungul nkus baken ba long bansa ni moni wap hala ambong le ingira long insom nkus long insa baken ba long ni moni wap long ebitera ingira ebinungul nkus we long in la mayi gwelel imoni nunu le hola e o biselel ibang be ibana ba ingin ibong nyunga itibon ba long son iseng min long e ong manda mabtibla manda masugulu ikabisu le mur nyaginye ayebang ni jis bongo imut anje bijek anyok maog malong ananye angwez be long ye ayan bog ye ambog mbeni lolombi masora ninu ankil e kokok